Spesial kangge Pak Lurah, sareng Pak Bene Keting. Segenap panitia aja semuanya. Kerja bareng Noise Studio. Si bebadan duwe lagi kabaran kerja ning prapatan hasilnya lumayan wong wadon jaluk duite alot bisa. Demenan duit beli weruh eman dicokot lambene metu jutaane kaya duit langkam mbok bapane. Spesial Kang Lurah mawa lebih. Demenan duit beli weruh eman Pak Lurah dicokot lambene metu jutaane kaya duit langkam mbok bapane. Kang lebih Pak Lurah arep diem bae konon.
tenan Mimi Japira paling eman dicokot lampene metu jutaane kaya duit langkam mbok bapane. Mimi Japira kabeh anget temen mbok Mimi Japira. Mimi Japira sayang Mimi Japira. Mimi Japira. Badan duwe lagi kabaran Mimi Japira kerja ning prapatan hasilnya lumayan wong wadon jaluk duwite alot pisan. Mimi Japira, Mimi Japira, Mimi Japira, Mimi Japira, Mimi Japira sayang Mimi Japira, Mimi Japira. Tapi kanggo demenan duit beli warung hemat dicokot lampene metu jutaane kaya duit wis langka mbok bapane. Apa? Anak dewa? Lah anak dewa